Dakle, da li je auto spreman? Da, ali bili smo u jako lošem stanju. U kom smislu lošem? Pa nije problem samo tamo gdje smo mislili da jeste. Već smo uradili detaljniju provjeru vozila i bilo je mnogo dodatnih komponenti koje je trebalo zamijeniti. Vidite, već sam vam pripremio fakturu. Ali čak i duplo? Očigledno je cena više nego udvostručena. Ali ponavljam da je bilo potrebno raditi. Da, izvinite, ali trebalo je da me upozorite. Vidite, posao je sada obavljen. Ako želite da preuzmete auto, morate ga isplatiti. Dobro. Platit ću račun. Ali svejedno, izvinite, trebalo je da me upozorite. Ne radi se tako. Pa svejedno neću više dolaziti na ovu radionicu. Do ponovnog susreta. Do ponovnog susreta. Mauro, šta tu radiš? Prvi put je došla, ali šta misliš da zna o automobilama? Nije ni primetila ništa. Ali kako se ponašaš prema ovakvim kupcima? Znači, račeš ih da svi odu. Slušaj, šta te briga? Vrati se na posao. Ko bi bio tu da nije mene? Da nije bilo tebe? Vidiš, ako nisi primijetio, učinio si da izgubimo još jednog kupca. Ali ko taj? Ali kakav gubitak? Kao da će nas to učiniti milionima. Ali ovo je bio jedini način da izvučem maksimum iz nje. Ako te je tvoj otac čuo. Giulio, moj otac koji više nije ovdje. Kompanija je moja i radimo kako ja kažem. Upravo si u vezi toga. Kompanija je sada tvoja. Ali šta misliš koliko će trajati? Ako nastaviš da se ponašaš ovako prema kupcima i naduvavaš svoje faktore, da li se sjećaš šta je tvoj otac uvijek govorio? Iskrenost se uvijek isplati. Vidi, ti baš ništa ne razumeš. Ja neću da ostanem mala riba kao moj otac. Za kratko vrijeme ću umjesto toga izgraditi imperiju. Ovako si pravi novac. Ali ne možeš to da uradiš na leđima kupaca. Sad si mi stvarno dosadan. Dakle, postoje dvije stvari. Ili ću te otpustiti da odeš. Mauro nastavlja da iskorištava svoje klijente, što vremenom vodi u njegovu propast. Prvo ga napušta Giulio, koji je tamo počeo da radi pod očevim vodstvom. A zatim slijedi oproštaj mušterije, čak i onih istorijskih koji shvataju da ih neprestano varaju. Kada troškovi premaše prihode, Mauro je primoran da se zatvori i potraže posao. Mauro è costretto a chiudere e cercare un lavoro. Dakle, vi ste gospodin Mauro Belli. Da, jesam. Ne razumijem zašto je vaša firma zatvorena. Imali ste lijep klijentski paket, ako se dobro sjećam. Ali znate, neke nisu glasice sa zaposlenim i... Mislite li da smo došli do tački u kojoj nisu ni radili ono što su trebali? Razumem, prava šteta. Ipak srećan sam što ste došli ovdje da tražite posao. Dobro sam poznavao vašeg oca. Fina osoba, pouzdan, pošten. A ako mi toliko je dao, neće ni njegov sin biti manji. Pa skromno, da se ne hvalim, ali sam vremenom razvio neke tehnike za povećanje prometa, koje nisu loše. Znate, preduzetnice se dobro slažu, zar ne? Zanimljivo, a u čemu se radi? Luciano, dobro jutro, moram da platim račun. Da, uradimo to odmah. I on? Šta on radi ovdje?
Da li smo se sreli ranije? Šta mislite, više se ne sjećate? Pre nekoliko mjeseca je bila samo u njegovoj radionici. Ne, grešite. Luciano, ako mogu da ti dam neki savjet, ne zapošljavaj ovu osobu. U kom smislu? U smislu da me je privario pre nekoliko mjeseca. Stvarno? Šta to govoriti? Ali ako je ona bila ta koja nije htjela da mi plati račun, sada dolazi ovdje da me nazove lopovom? Ne, vidi, ako neko treba da se žali na nju, to sam je. Ne, slušaj, možda ste navikli da mislite da sve žene ništa ne razumiju u motore, ali izvinite, pogrešili ste tu. Šta hoćeš da kažeš? Ne želim ništa da insinuiram. Slušaj, Luciano, Mauro mi je fakturisao posao koji nikada nije obavio na mom autu. I žao mi je tebe, Mauro, ali ja imam transportnu firmu. I zato dobro poznajem ovaj posao. I ako si mislio da me ismijavaš, pa pogrešio si i zato sam ovdje. Jer Luciano je poštena i transparentna osoba. Sada razumem. Gospođa mi je već ispričala ovu priču. Problem dakle nisu ne vaše saradnice, već vi. Vidite, ali zar stvarno ne želite da je poslušate? Ali znate reputaciju mog oca. Nikad ne bih mogao. Upravo tako. Znam reputaciju tvog oca. Lično sam provjerio auto gospođe. I upravo je. Dozvolite mi da razumem. Da li je ovo bila vaša ideja da povećate objem poslovanja? Jebite dobre ljude? Znaš, malo mi te je žao. Dama je mogla biti tvoj klijent, da se pošteno ponašao. A rekla bih je odlična mušterija. Mogla sam da garantujem ogroman promet, zahvaljujući održavanju svih vozila koje imam u kompaniji. Da, potvrđujem. Trenutno je gospođa jedna od naših najboljih mušterija. I imamo lep paket za kupce. Da li znate zašto? Zato što radimo pošteno. Jer kako je tvoj otac uvijek govorio, poštanje se uvijek isplati. Ti bi trebao prvi saznati. Žao mi je, ali ne mogu da te zaposlim. Verovatno će imati druge prilike u budućnosti. Ali mislim da neće nastaviti da se ponaša na ovaj način. Nepošteni nikada ne donose ništa dobro. A sada, ako dozvolite, srećno. Buona fortuna. Hvala što ste sa nama. Nadamo se da ste uživali u priči. Deljenjem ovog videa i vi možete da utječete na nečiji život, dajući snažnu poruku.